Ya, mamirigna nindrô izy managna ny antitry. Nampagnategna za teo hagnano deuxième vidéo, de ty deuxième vidéo ty alefako amin'ny vahoaka an'Antsiranana ary spécialement zany eto mikasika ray aman-dreny ao Antsiranana satria efa nisy roe andra zay le tsy mahay mikonty nandeha tsaloha tsala tam Facebook mikasika raha rany Diego Suarez tsy ino zay fa fotsiako eto mikasika olana misy amin'ny monsieur le maire ndraiky député mora réglage za baka tsy maika tsy tetra nefa tsy tara nitandregny za nambelako nandalo raha jiaby nitandregnesako le raha koragnan'ny monsieur le maire nisy ampana vidéo hely zay tamin'ny fotoagnany nagnanaovany monsieur le député izy ndraiky docteur Stéphane zaka tsy diso nitandregnesako réaction no jiaby mandeha io za vo magnambara ninakay voalohany amin'ny tampon-tanàgnana Antsiranana ao Diego ray aman-dreny be raha amin'ny lafiny politika ary amin'ny lafiny fitsinjaram-pahefana ray aman-dreny be anao monsieur le maire Jean-Luc Javodzara na manomana agnaranao tsy firegnana amin'ny lafiny politika koa na mahasolo mbavambahoaka ray aman-dreny koa anao monsieur le député satria nitsika gasy nadika hoe solombavambahoaka maro zany zay vahoakan'ny Diego fa ianao no solonay mrepresente zay agny amin'ny lapany Tsimbazaza igny donc magna place sahazanao ianao ka voalohany za mandeha amin'ny monsieur le maire za ito tsy lapanjery na tragno mifagnay ka hagnanatra ny ray aman-dreny fa kosa efa zokiny zandriny za mivolagna io ary efa naronaro bonane hitako dikan'izay efa mety mivolagna izy ka misy raha tsy mety ary mety magnanatra izy ka misy raha tokony hanarigny mitodika aminao za monsieur le maire tiany vahoaka anao matoa nilaniny vahoaka ny Diego Suarez zaka tsy diso efa troisième dane anao zay tiany vahoaka anao tegna tiany vahoaka anao tam voalohany anao marigny tsy hain'olo zo baka tsy voatery olo jiaby zay ho hain'olo fa rehefa mipetraka amin'ny sehatra anankiray anao de hain'olo anao io hitan'olo ny fomba fiasanao tiany vahoaka anao lany fagnindroe lany fagnitelony midika zany fa nagnano zavatra tsara anao nagnano raha mety anao ary profo rehefa namorognandreo dossier nirikirikany zareo anao tamin'ny fitondragnany radio igny nangataka ny vahoaka an'Antsiranana hoe ampodiana meranay dikan'izany tiany vahoaka an'Antsiranana anao monsieur le maire ka na raha tiako volagny zany tsotra fo tsisy raha vandy tsisy hoe ka tsy marigny raha nivolagninao marigny raha aby nivolagninao monsieur le maire fa izy io karaha ataonantsika boka Diego
amin'ny tany hafa atsimo agny, amin'ny tany Nantomoro agny, a Manakara, iry Mananjary, iry Farafangana, Vohipeno, agny izy ka magnasaly eny Amboarazagna maty aomby ary malo tsy vita. Fa amitsika vatra Diego eny Amboarazagna zegny koa ataonao karaha mitokitokikana anaovandreo jeune aby izy tsy mameloko, fa zoka natao entitra tsara le Amboarazagna mameloko. Karaha tiako volagnina, ny fomba nagnaboahan'ny monsieur le maire igny koragna aby igny, maro zegny ny olo choqué ny sasany satria ao ny direct be, io koa zegny ny fanehoagna satria na ino zavatra misy, na ino raha mandalo, ianao lanim-bahoaka tao a Diego tao, député Bora Réglage koa lanim-bahoaka tao. Donc zany misy vahoaka mankaty anao, misy vahoaka mankaty Bora Réglage, ary mino sy matoky za fa mbola vahoaka nifidy anao fo koa nifidy Bora Réglage. Ka ny tiako aviagna, tsy tokony nisy polémique karaha igny, tsy tokony nisy tabatabata amin'ny Facebook teto ny raha mandalo ka tsy naboaka anareo tamin'ny Facebook. Averiko ndraiky, tsy tokony nandalo teto raha jiaby regny izy ka tsy naboaka ny monsieur le maire tamin'ny journaliste le volagna, tsy nandalo teto raha jiaby regny, tsy niboily. Zegny aveko mivolagna hoe tsy hoe fadisoagna fa indro kely tamin'ny monsieur le maire zany, satria za matoky amin'ny mahanareo samby ray aman-dreny, samby olom-boafidy atapitanagnana antsiranana, misy fo ny lalagna na fomba monsieur le maire tokony natao tamin'ny fotoagnan'igny, hoe naregny raha nandalo anao maro ataon'ny monsieur le député tokony nikaiky. Azala karaha koa mazandry lazala, anao koa zala mba mandalova amin'ny bureau nakaty fa tsika misy koragna ny vahagna mangingigny anareo samby anareo hoe zegny zala monsieur le député, zegny monsieur zandrilahy raha mandalo henoko sy ny tariny, karakory ma raha karaha zegny. Efa tsika roa edy no tokotelo mamasanandro amin'ity Diego Suarez ty, satria fifaninanagna ny toe-drara misy amin'izao fotoagna zao ty, défi ho vazaha. Donc efa tsika roa edy zalake, atsika ka ifandrafy, atsika ka ataotsika hoe ifanipaka na tsy fankahazo, lasa misy retard fampandrosoagna atsika eto. Ka ino man zava-misy, ina ny antony, tokony nifandamigny tamin'ny efitragno mangigny fa tsy niboely devan'olo. Zay le izy. Za matoky fa raha niantso monsieur le député mety navy izy. Karaha zegny koa monsieur le député, raha nisy raha tsy nety ohatra tamin'ny monsieur le maire tokony nagnato, azala zokla, azala ho avy aminao fa misy raha tiako koragniny, mifandamigny. Tokantragno tsika Diego tokony atsika ao ny mamaha izy mangingigny fa tsy atao dalala amin'ny Facebook. Zegny fo nytetako problème goavana, satria na zazo io ohatrany hoe somary tsy nankasitraka loatra, fotony maro ange ny ataotsika hoe ny olona magnaratsy mety ao Antananarivo fa zareo samby zareo tsy fangala baraka amin'ny réseaux sociaux zareo samby zareo tsy fangala baraka amin'ny télévision tokony atsika samby atsika ao zany rehefa mizavatra tsy mety mifagnatony, mifampiresaka. Atsika tsy tokony ifagnary hoe za tsy afaka miaraka miasa amin'igny, zegny el fo na choqué za za tsy afaka miaraka miasa amin'igny. Atsika ty tanàna raiky, piralahy mianala zegny, za tokinao anao tokiko, fampandrosoagna tsy vizan'olo araiky, mikambagna, union fait la force, mila mise réunir atsika Diego, mila mifandamigny, vitanareo roe mifandamigny tompoko,
fanavina ataoko vidéo karaha ty mitovy am'ty tamin'ny disadisa nisy tamin'ny Jocelyne Maxime ndraiky monsieur le maire. Ho za hoe anareo roe ray aman-dreny ao, anareo roe imagine Diego, mifankatiava anareo, mifamela anareo. Ka lasa Jocelyne Maxime na bora réglage, c'est la même chose quoi. De ho za hoe tsy normaly. Député zany ndraiky maire zany olo tokony hiara iasa satria ny ray mpanatanteraka, ny ray solombavam-bahoaka. Zavatra tsy mifanipaka zany, tsisy tokony hoe mifandaka zany. Ny raha tanterahany monsieur le maire ao tokony zavatra niadivagna ny solombavam-bahoaka satria mahasolombavam-bahoaka izy no mitatitra ny taitam-bahoaka ao a Diego Suarez ao agny Assemblée nationale agny, zegny ny taitam-bahoakanay agny, mivolagna agny zegny raha tadiavin'ny vahoakanay zay izy igny amoronagna lalagna agnatanteragna azy. Tanteraka zegny boka agny, monsieur le maire ny magnatanteraka izy ny exécutif, izy mpanatanteraka. Dika zegny olo aroe tsy tokony fampisaraka, olo aroe tokony fandiniky. Monsieur le maire, zoko la ino koa raha ataotsika zao magnaraka zay raha andeha takiko agny izy ka mivaly araiky maso zalahy fagnatanteranao izy zegny tokony atao satria député io magnara-maso koa asam-panatanteraka aby io, afaka magnara-maso asan'ny maire. Karakory maiasa ty fa lasa ianareo roe ataotsika hoe pilien'ny Diego Suarez amin'ny fampandrosoagna no ifangala baraka, ifandrafy. Ohatrany aminakahy tsy mankasitraka, tegna tsy mankasitraka, ka ho za hoe mbola tsy tara. Nify ndraiky lela mahay miady, ary indrindra fa olona tsy zanak'olo kibo araiky, tsy olo tragno araiky, taiza tsy mitovy, tsy maintsy misy fo ny hevitra tsy tovigna fa tokony aravogna le izy. Ary mahabenibe olobe foringa, olobe foringa monsieur le maire mandefera miavana, olobe foringa monsieur le député matono ny fidin'olo député solombavam-bahoaka ny antsiranana, olobe nao zegny mandefera. Ary indrindra fa anao silamo zalahy, silamo zegny mandefitry, olo managna imany mandefitry, miavana monsieur le député. Ny ratsy efa lasa ny ratsy, ary indrindra fa ho avy zao ty ny fanjava lehibe zay manandanja amina finoana silamo. Ho avy Ramadan, misy préparation Ramadan, miavana monsieur le député, mba magniry za alony Ramadan mba miavagna nareo satria tsy misy antony hagnanaovan'ny pino anankiray ny zavatra tsara amin'ny mois de Ramadan raha mbola misy alahelo amin'olo izy, raha mbola misy olo tsy tiany, mbola misy disadisa tokony aravogno alohan'ny Ramadan disadisa monsieur le député. Ataogna zalahy, raha lahinao zoky be monsieur le maire, ataogna. Za matoky fa izy kay kognokogno bureau-nazy anao tsy amody varavaragna izy, ataogna zalahy. Ny magnatogno tsy folaka, mandefitry tsy folaka, ataogna izy monsieur le député. Ary monsieur le maire, zandrinao zo raha lahy zalahy, miavana anareo zalahy, anareo reharay anay ao, union fait la force, atsika jiaby. Na za zotinareo maro ange olo mivolagna hoe na karaha ataony mary nagnara tsy nety Jocelyne Maxime ta Diego, d'accord za, fa kosa agnano karakory ma atsika ty ifagnara zegny olo jiaby. Za mariny tezitry tegna tezitry amin'ny raha nataony tamin'ny fotoagna izy teo, fa mandiniky koa amin'ny lafiny raiky akory ma agnariagna olo tanàna raiky amin'ny tena. Fa za fo raha ohatra ka hoe karaha ataony Jocelyne Maxime ndray andro agny izy tonga Diego sy ny tariny, mba zavatra tsara amiko ilaiko, mba mifono mivoaka ny Diego izy satria
zaka fa nisy jery nefa fanareo Maxime ry ndraiky be tena fa nitsinjaka tamin'ny kabaren'i Maxime dikan'izegny tsy olo vahiny ta Diego tao iry Maxime olo niaraka nipetraka tamin'isika ta Diego tao dikan'izany efa tompo tanàna karaha tsika jiaby politique fa tokony fihavanagna tokony tandromatsika ohatrany Anak'Andriamaso fa kosa zay nanao tsy mety tokony mba mireconnaître le tsy mety nataony mba ahafahantsika hiaraka iaigny fa izy kaky zay nagnaratsy nety zay roasigny hoe fota maro za tsy magnady fa mampatsiahy maro nivolagna tsy mila Jocelyne Maxime olo tsy manjary oui ao agnatiny tadidizanareo teniko ty tsy misy olo tegna ataontsika hoe tsara 100% dans la vie ary tsy misy olo ratsy 100% dans la vie olona lazaintsika fa hoe ratsy na tsy manjary misy foana ny mahatsara izy ao agnatinazy ny olo ataontsika hoe tsara tegna tsara misy fony maharatsy azy mety ratsy izy aminao fa mety tsara izy amin'olo ambadika reo ary olo ataon'olo hoe tsara zala olo ty mety magnano raha ratsy izy ambady donc c'est le bien et le mal ça fonctionne le monde zegny avy chinois na japonais mivolagna hoe le yin et le yang io zany no mamelona zao tontolo zao dika zany l'énergie positif et négatif l'assemblage de les deux ça fonctionne le monde zegny avy le rond igny misy S amin'ny S noir misy point blanc amin'ny le blanc misy point noir donc zany amin'ny le ratsy misy fonany tsara amin'ny tsara misy fonany ratsy donc fikambanana na fandanjalanjana izy roa zay no mampandeha fiainan'olombelogno ka tsy voatery ka hoe zay olona nanao ratsy nety zay ariagna aby jiaby tsy voatery tsy azo atao zany tsy azo atao zany zegny aveny hoe tsy tokony aimba ny tsara aligny samatsana aligny nge maiziky fa aligny ilaigna satria mandra atsika matsagna tsara fa tsy voatery matsagna fo andra mety aligny koa izy mba andregna dika zany le bien et le mal ça fonctionne le monde le énergie plus et négatif donc le tiako volagny mila mahay mifandefitra atsika amin'ny fiaina mifandefitra tsy tonga lavitra atsika raha managna toetsaigny hoe zay olona nitsipilaka devant nao de za tsisy aray tiavako igny za tsy aray asa aminazy na hoe za tsy mila valable pour tout le monde zegny zay olo magnaraha tsy mety za tsy mila izy feky amin'ny fiainako non non tsy mety zany tsy mety atsika jiaby ty on est passage sur la terre passage atsika eto passage atsika eto anao koa tsy tia olo igny nefa izy mbola velogno izy dika zay mbola tia ndragnary ny asa izy donc zany ary hoany zay olona milaza fa izy mivavaka contradictoire amin'ny fivavahagna zegny ka misy olo hoe magnano raha tsy mety ka za tsy sady tiavako izy contradictoire zegny contradictoire tsy misy dikany andeha nanao mosquée koa nao managna jery karaha zegny tsy misy dikany andeha nanao église nao koa magnano jery karaha zegny contradictoire zegny mila mahay mifamela ary mila hain'le olo fa nagnano raha tsy mety izy mila mireconnaître izy vivre ensemble no tegna tsara union fait la force atsika Diego mila mitambatra mila mirahina tsy mila mifankahala fa imoaizan'olo atsika ataon'olo koragna atsika mila ivoagna le mentalité le toetsaigny mila ivoagna ary mila isaka olo mahay placinazy isaka olo mahay mipetraka amin'ny placinazy raha députénao fantarinao ny asa mahadéputénao eto limite nakay amin'ny mahadéputé za solo mba vombahoaka za na vepany za vice président ny assemblée nationale dika zany ianao zany no vice président maromaro député amin'ny faritry ny Antsiranana fa igny député aby igny représenté ny olo anankiray misy olo izy ary amin'ny altarany zareo
amin'ny assemblée ao satria vice président aby io mandray toerana ao rehefa mandeha ny fivoriagna na afaka magnano misolo tegna le président rehefa tsy président fa tsy député jiaby boka amin'ny fahatra zay andeha ary donc zany manana place maizy izy amin'ny lafiny zegny izy satria izy no taleny député avaritany Antsirana fa tokony mipetraka asa anazy fa député tsy micommande préfet, député tsy micommande maramila, député tsy micommande police, député tsy micommande maire fa député solombavambahoaka miara-miasa amin'ny police, miara-miasa amin'ny maire, miara-miasa amin'ny gendarme. Mazava ngamba zay. Maire, i maire io ny atao hoe premier magistrat de la ville. Io ny magistrat de la ville, io ny tompon'ny tanàna, be ny tanàna. Tokony samy mahafantatra an'izany. Zay raha mandalo ao mila mikonkono ho ray aman-dreny satria izy ny be ny tanàna. Autorité ao i maire. Zegny na diso izalahy tamin'ny andron'ny Joseline Maxime hoe zay fanjakana, zay fanjakana. I meka olo bady tegna bady la olo zay fanjakana. I maire fanjakana, autorité io mpanatanteraka, io magistrat de la ville. I maire. Dikan'izany olona anankiroa manana ny maizy azy ao an-tampon-tanàna Antsirana, député ndraiky maire fa isak'olo samby mandray place-nazy fa kosa olona roe tsy tokony saraka, tokony hiara-iasa. Zegny zay la koragna nakany any izy igny trafikaina mahery ambava homagna ampo-mieritreritra ary raha ny tegna tiako aminazy aby tsy mila mieritreritra ela fa mifampiavagna, miavana tegna miavana ary manainga antsika jiaby za apariparitana-reo, partagenareo vidéo mba tonga amin'ny olo tokony andifasako izy ity afatra ty amin'ny be ny tanàna ndraiky amin'ny monsieur le député. Partagenareo miavana zalahy, fiavanagna zava-dehibe zay metambatra vato zay misaraka fasika de marara antsika jiaby ahita torimaso sambatra mino sy matoky afa ilamina ny toedrarany Diego Suarez ifankahazo, ifankatia, iara-iasa ny be ny tanàna sy ny solombavambahoaka. Tafandray mandraba antsika jiaby.